be ke qetile. Because ke kgathetse ke di kopano tse etswang e be ka re ke di entertainment. Batho ha ba tswa mona be ba tswa ba le entertained ho sena ntwe ba itereng ho bona. Ke kgathetse ke di kopano tse etswang batho be ba tswa ba le excited. Ke elelletse hore se profeto re se tjhintjhile ho se etsa entertainment, ho se etsa environment ya monate. E se ka ha re kopane mona re kopanetse monate. Re kopanetse ho tlo nna re hoeletsa re kopana ntse re etsa ke na Dr911 ke tsuile mo ho travel mo ka Africa ha ke sa tlo etsa entertainment. Bibele ke engwe ya dintho tse ding tsa re etsa hore re etse kopano, because ntwana se kereke ha re kopane tjena se kereke ke kopano. Kopano e tlamile ha re kopane ye mong le mong a tswe a fumane matla ka ha kopano e re nang le yona. Ke tsuile entertainment e ha o batla entertainment e dingata o tla di entertainment e ha o batla tsebo le phetoho ka hara kelello ya hao o tla tsebong le phetoho. Ke elelletse hore batho ba bangata ba senya nako ya bona ka ntho tse ntseng ba re di a etsahala di sa etsahale. Mare yena ka o ye o bo sena letho le etsahalang. Tlo ke qale mo ho entswe pause ho thwe ka nako e lengwe yona March, April, May, June kgwedi tseo di le nne ke dikgwedi tsa phetoho ya motho, ke dikgwedi tsa ntjhafalo ya motho. That is why kgwedi tse re leng tsona tse nne tse ke nako eo letsatsi le tsamayang. That is why o tla o qala ho ba serame. Ha letsatsi le qala le tsamaya dintho tsa rona tsa matla di a tloha ho rona. That is why e bitswa nako ya self-introspection e re leng ho yona. Batho ba tsebang haholo ka dintho tsa moya ba tla o bolela nako e re leng ho yona ke nako eo sa etseng thobalano haholo. Nako e re leng ho yona ke nako eo o sa tsweng ka ntle haholo. Nako e re leng ho yona ke nako o sa batleng metswalle haholo pela hao. Nako e re leng ho yona ke nako o sa nweng jwala haholo. Nako e leng ho yona ntho nngwe le nngwe o etsa on a low scale. Mare dintho tse ha re a di rutuwa, because re rutuwa hore nako e re leng ho yona mora motho o tlo re shwella dibe. Le ha o ka etsa ntho e ratang, le ha o ka etsa ntho e ratang, ha hona motho a tla shwella dibe tsa hao. Number one. Le ha o ka etsa ntho e ratang, ha hona motho a tla shwella dibe tsa hao. Number one. Number two. Re ntse re nahana hore re na le dibe. Why re tlamehile re dule re na le dibe? Why re tlamehile re dule re na le dibe? Dibe di etswa ke because ka tlhaho ho na le batho ba seng troublesome ka tlhaho. Ho na le mme ana tlile mona maobane a re ke na le more than 30 years ke sa go ba le monna ene a nketse nix. A re ne ke na le 55 years ke na le more than 30 years ke sa go ba le monna ha nketse nix ke batla peace ya ka. Motho a jwalo le yena na le dibe. Ke go le motletse a re ha ke batle letho ke batla kgotso ya ka. Motho a jwalo le yena o tla bila shwelle dibe. Number one, re entse re nahana hore re na le dibe. Number two, re entse re nahana hore re tloa di heleng. That is why ka ga Bebele o na le diverse tse tshwanang le tsa bo Sodoma le Gomora hore modimo ke a tjhesa batho Sodoma le Gomora ka mollo. Re tlamehile re dule re bala ntho tse jwalo hore rona re dule re fuile. Motho ya mong le mong ya phelang yena ka bo yena. That is why ke re nako e re leng ho yona o tlamehile o tsebe o dula. Ho na le batho ba bangata mona ha o tsebe o dula le wena fatshe
batho kaofela fatshe but ha o tsebe o dula le wena fatshe. And ha o sa tsebe o dula le wena fatshe o tlo dula o tsamaiswa mehlaleng ya batho ba bang. I want to get Peter ha o sa tsebe o dula le wena fatshe o tlo dula o tsamaiswa mehlaleng ya batho ba bang. Because the best motivator o feta anyone bophelong ba hao ke wena. Mokgothatsi ya fetang bakgothatsi bana kaofela bophelong ba hao ke wena. Mokgalemeli ya fetang bakgalemeli kaofela bophelong ba hao ke wena. Ke wena tseba o ikgalemela. Empa sa tseba o ikgalemela mme sa tseba o dula le wena fatshe. O keke mehlena wa dula o kgalengwana ska fitla ka 5, ska fitla ka 6. Ska fitla ka 7, ska fitla ka 4. Hobane le matilo go beile. Hobane sa phutha tissue fatshe. Hobane sa etse it because wena motho ka boyana o tseba o bola le tswalo la hae. Ho ga ska tseba o ba le conversation le. Mme ha sa tseba o ba le conversation le, you will never be able to rebel yourself. How na motho ka o shwalla ndibi? No one will die for your sins. You gonna die for yourself. When? Kibuti potso ka re. Ho neng re tswala le bonkgono ba rona re hlaile re le bakana. Bonkgono ba rona ba ntse ba re Jesu o tlo kgutla. Ba shwela ga tsofana le rona jwang. O kgutla neng mzala? Hona le ntse phela nna go telele ntse phela nna go khutswanyane ho twe phela 60 years ntse phela nna go telele ho twe phela 120 years ho twe ntse phela nna go nyane e ja di leftovers haina bophelo bona le order e ja di leftovers ho hle mo e fitlang teng o so ntwe shule yaja haina taba ntwe bodile ka pa jwa ho twe ntse ya re phela nna go khutswanyane empa o thona le mofuta o mongwantsu ho twe selemo se seng le se seng ntsuela ya dithabe e kotlanya hodima majwe e ntsha letlalo la gale ya para letlalo le letse. It is a must for ngwane mo le mo ya phila Afrika ya tsamaya hodima mobu wa bophelo nako le nako tlamile o dule o ikapola letlalo la gale o apara letlalo le letša wena ka bo wena. Ha ona motho a tlo shwella sefapano hae ha o soka ba le sefapano. Ke botsitse potso e nngwe hobaneng ho thwe Jesu nkwe mmele wa hae ha tswa sefapano a fitla kenywa ka ga lebitla le nang le seteng sa kwa ha bo Maria ba fitla o se ho thwe stini sesibule ha sesibule Sucrusitu. Ne? Yata. Akele mamele ngani batho ba mo. Ha fitla sestini sebutsu. Ha fitla ka hare mmele ha o. Diaparo tsona di teng. Ha ebe mmele o tseba o itswela. Jolo ka o itswetse diaparo. Wa ntlamele o bulele mati. Le jwela le butsu ke mana. But ke moyo halalela go butsing letswe okay. All right. Lokile habe moyo halalela go butsing letswe. Ha ebe mmele o ya
sa tsamaya le diaparo diaparo tsone di salletseng re ntse re be ditseketseke so that rona re se ka iphitlhella ho rona ke bolela tse batho ba bang maobane mo ke re ke kgetlo la ho qetela nna ka paseka ka nako thweng ke paseka because nako eo thweng ke paseka e hantle ho rona bana ba ma-Afrika ke nako ya rona ya ho phomola because December se nako ya rona ya ho phomola December ke nako ya letsatsi le shebileng ho rona full force nako ya rona ya hantle ya ho phomola re shiftile hore ka nako re tla that is why bona ka December na le accident tse ngata that is why bona rate ya divorce ka December e hodimo matawa ka December a hodimo dipolawana ka December di hodimo ntho le ya MP e hodimo because matla a re tlamile re a sebedisetsa rona re a sebedisa otherwise nako ya rona ya phomolo nako ya December hantle ke yona e re tlamile re le yona e because ke nako re tlamile re itshebe ho yona ke nako re iphumana ho yona ke nako re batlang diphoso tsa rona ho yona hore na one ne ke ntse phoswe ke lokisa jwang phoswe ke bone ke qabana le mosadi wa ka kapa ke qabana why bophelo ba ka ke bo align jwang ke nako performance ya period ya selemo but re entse re se ke ba ka fihlella nakong eo re ipatlisisa re ipatlang because ka dihlong tsa rona re ho na le ya tlo re shwella kapa ho na le ya re shwelletseng ke ne ke tsamaya le mosadi wa ka re tswa Durban re tlamma ha re le tseleng ke bona makgowa ka di-caravan ba di garageng ba reka mazimba ba apere di-short pen ba betsanang ka morao yo love ke go mosadi wa ka bona rona re lo ba frustrated nna ke wes e sale ke dutse mona o tlola bohlano ha ke a bona letsatsi ke robetse 3 hours maobane ke robetse 3 hours maoba ke hape ke santsane ke eme yona gore ke west ha ona ntho e ke e boneng ha ke tloa mona hape ke lo robala bo beke kaofela ke kgathetse ke imetswe ke tlamile ke imolwe dintho tseo kaofela ke di nkile mo batho ke west ha ona ntho e ke e boneng ha ona ntho e ke etsaetseng ke re ho yena makgowa ba re bone rona hore re dumela haholo mme re ditlatla to ourselves ke rona fela ma-Afrika re sa etsetswang hore o ko kwale jarete ya hao o bese nama fela o ko bule botlolo ya whisky fela o sa bue ka ntho tsa moya o re Jesus calm down sa bue ka ntho tseo ke rona fela re ntsong ho bona bophelo bo e le bophelo bo ya bo isang diheleng rona re makgoba a dintho tse tlamile di re etsetse katleng ke ne ke bolela mosadi wa ka ke re no more le batho ba bangata ba teneng ba dikhapole ka mo ke ba boleletse ke re tsamaya nka ntridise le tsamaya ha re etse ntho re sebetsa maphelo a rona kaofela mara re na nako ya rona we don't have our time we want to impress everybody but you don't have your you time ha ona nako ya hao ha ona motho o shwelletseng ha ona motho a tlo shwella wena intšhafatse o phedise ntho e ntšha ka go wena immediately o tlo phedisa ntho e ntšha ka go wena ntho e ntšha ka go wena e tlo hlahella e tlo phela o tlo atleya o tlo natlafala e kgolokgolo di feta kaofela ke a kwala jwang tsebang tsela ya ho phahla tsela ya rona ya ho rapela a se tsela eo re rapelang ka teng tsela ya rona ya ho rapela ke ho bitsa mabitso a bonkgono le bontatemoholo ka meloko le melokwana ya bona tsela ya rona ya ho rapela ke ho bitsa mabitso a bona le ho ba kopa moo le leng teng because ha ona motho a tsebang hore na memoya ya bonkgono eo kae ene kgolo e ke
tlamehileng ke bolele motho mongwe le mongwe e tlwaetse go tšhakela mabitleng jalo ka go tšhakela mokgotsi wa gago. Memoya ya bonkgono le bontatemolo ya bona ya fila ya connecta le wena. O ska tšhakela mabitleng e ka go potlakile e ka re a ke tsebe e ka go nela re ka tshepisi wa tsamaya. Kelello ya hao ha o qala o etsa ntho eno relaxa kelello ya hao. Mohlang o iqala le mohlang o tlo iqakella so that ntho o e etsang e be le meaning. Batho ba bangata ba etsa dintho sedimo but ha di na meaning. That is why ba sokola ho fumana di-results tsa ntho e ba etsang. Ke itse nna ke sa batla ho ruta batho ba entertained. Ha ke batla ho entertain. Ke batla ho ruta ntho e lo implement e sebetse hodima bophelo ba hao. That is why ke batle kopano tse kopanang Sontaha le Sontaha. Because ntho nngwe le nngwe motho mongwe le mongwe o tlamehile o pase. O keke wa tsamaya sekolo bophelo ba hao kaofela o ntse o rutwa ntho e one. It's wrong. Why spirituality se entswe e be thuto e sa feleng? O keke wa rutwa ntho e one, o tlamehile o rutwe ntho e one o lo implement e sebetse wena. Ho hlahetse ding ho wena tse tlamehileng di sebeletse wena. Ne ke bolela bonkgono wa ka ke re dintho tse ding ke le botsang tsona ha le di tsebe. It means ha ka le mamela haholo le tlo nla hlalo feta. Ha wa nkutlwa? Ne ke bolela bonkgono wa ka ke re dintho tse ding tse ke le botsang tsona ha le di tsebe. So ha nka le mamela haholo le tlo nla hlalo feta. So ho betere ke yona ntho ke le bolelang yona. O tlamehile o nke bonyane. O tlamehile o nke bonyane. Ho na le batho ba bang ba tseba ka nnete and ba tlo fa nnete ka nnete. Ne ke bolela mosadi wa ka ona jwang. Mo ne ke ile teng Kenya. Bana ba ntate moholo o a mphileng diaparo tse. Ha ke hla fela wa mpolela na ke mang ke etsa eng ntate moholo. Bana ba haya ke tswa mono ba mpotsa re tlotla ho wena South Africa. Re ga e batla ntho e wena ntate wa rona o e bone ke le tshirana. Ke le tshirana o tshirana ditshirano tsena tse tene tsa bana ba tshirane le boneng kaofela le kae kaofela le kopanya bana bao le ntho eo lona kaofela. Ke le na le yona mo and ke yona ntho e tsalang ka bongata ba rona. Re tlola re na le yona mo. O hlola o botsang kgonwa kapa o hlola o bolela bana ba bana ba nna mme wa ka ene le mama ntate wa ka ene le mama ntate moholo wa ka ene le mama ha le bua mehlena bitsa mabitso a because ntate wa bona o bona e mighty man ho nna bona ba se ba bona e mighty man ho nna ke bona e mighty man ho ntate wa bona. It means ntate wa bona ka hloka ba sena ntho ntate wa bona e tshwereng ana le 150 years. Hlabolla bophelo ba hao. Ha o qeta ho hlabolla bophelo ba hao ska etsetsa motho ntho e so ka mo iketsetsa ska nketsetsa nna tau ya rona Dr911 ska nketsetsa ntho so ka mo iketsetsa ska nketsetsa ntho so ka mo yetsa ho batswadi ba hao ska nketsetsa ntho so ka mo yetsa le lapeng le kala ka wena pele. Re rutwe ho qala ka nna pele Dr911. Ha o qeta ho qala ka nna o tlo hlonolofala ke leshano. The difference between nalwe ke tsebe e ke nang le yo lo ana ka ba le tsebe e fetang e ke nang le yo jalo immediately na le tsebe e fetang e ke nang le yo it means wena o so le superior ho feta nna. No one is superior. Nalwe na le a lekana. Re mpa re fapanya ke dintho tse ke di tsebang le dintho tse o di tsebang empa re ka share tsebo. Ha ke tloha mona le wena o bole wena wa hao a buang dintho tse phelang ka hara molomo wa hao. Bua ntho ena e re ha ke hlolehe ha ke mo hlolehe.
setse ka 2 minutes go feta dintho tse kaofela ke di buile kaofela o tlamehile o tsebe o phahla o tlamehile o tsebe ntho tse kaofela ke kwala puo ya ka tseba hlokomela o tsebe dintho tse o di buang ka molomo wa hao tsena ke bua mehlena ke tlo ema mona ke tsamaya ke bua the same thing hlokomela dintho tse di buang ka molomo wa hao o ka fetoha road block ya bophelo ba hao kaofela ska bua mantswa bore maybe hanka hlapa maybe dintho tsa ka di kalo o di kwetse le pile le pile o hlapa hlokomela molomo wa o ka fetoha tang e ka kwalang bophelo ba o kaofela mme tlwaetsa molomo wa hao batho ba sokang ba phahla ha ke tsebe why mona dikerese tsena di wena batho ba sokang ba tlwaela ho phahla itlwaetse ho tla o tlo phahla because dintho tse ding before re di qala o di etsa malapeng a rona re di qala pele o fitlhella be re di tlwaela ntho le ngwana sekolo le ngwana crèche ha tlamehile o tsamaya wa tatisa o gasa pele. It's gonna be difficult for some of us. Ona le batho ba bangata ba lona mona ke ba botsa ke na le almost 2 years ke ruta thuto ya hore hlaba like ba go tsholla madi. Ona le batho ba re nna finance tsa ka di loke ke go gola boka a re ke gola 6,000 ke re di finance tsa wa di loke ntho mo le ngwa o batla o etsa o itella and then ntho mo le ngwa tse ba le baka la yona o itella yona o batla o bona solution ya teng ke itse re tlamehile re fitlhe leveleng yeo re buang di solution o feta di problem tsa molomo wa hao ka dinako tsohle o bua dintho tse fetang kelello ya hao ne ke bolela motho mo maobane ke re o lakatsa ho ba in 2 years a re jo ha ke so nahane hantle ke go already o sega sa kelello ya hao kelello ya hao e tlamehile e dule e kene ka hara mamati ya wena o soka mo fitla ka ho e thata ntho e ke buileng ke kopa e pheta ke kelello ya hao e tlamehile e dule e kene ka hara mamati a wena o soka mo fitla ka ho ke tla bua ka mosadi wa ka holo ke qoqa le yena ho tla gola tla o tla tena ho bua di tretlo ho honna wa tseba o travelile Africa o tsuile fela hoseng ho sane ka ho ya Africa ke re enentse ke bua a wa play o no ya Malawi o no ya tripping ya 5 days Malawi initial ene ke re ka nnete a re jwalo tshintshile ka ke ra ke tsela ha ke se ke dutse ke le mo ke ke kelello ya ka ene se le Kenya ene se le Somalia ene se le DRC mara mmele wa ka o no le ka tlhopo o decide le sa ntho plan ya a ne se ke thotse fela ke re ke tla mmona tla fella ka hoba na ona chelete trip ya ka initially ne tlo costa 50,000 mara trip ya ke entse ngeng costile 250,000 ho tloa January fitla lona jwalo in costile 250,000 o inkile ka chelete le nna ke tsebe ke inkile ka tatsi le leng fela ka ke mo bolella ke ke bona ntate o mong kono ke nyeditse 20,000 o mong kono ke nyeditse 10,000 o mong kono ke nyeditse 100,000 a re ke sa bona ke o itse ke tlo tsamaya jwang ska iphetola debe o itse ke tlo tsamaya jwang ke tlo tla o bontsha ke tlo tsamaya ba o fella ke ga ba mpofela le nna ke tsebe ke tsamaile jwa
ke elelletse se ke le Rwanda hore tšhelete ya ka fedile le batlile ke ikutlwa ke ngwala Facebook ke batho ba modimo ne ke itsa ke batle tšhelete ya ka ke le go ke go tlala John Keta kelello ya hao e tlamehile e fihle mo mmele wa hao so ka go fitlha teng ene o tlamehile o idumelle o tlamehile o lore ntho tse hlanyang o tlamehile o bue ntho tse hlanyang o tlamehile o bue di-business tse hlanyang especially lona batjha o tlo nana ka di-iPhone. You must start to see yourself as a billionaire. Bana ba ona jalo ba phamisa dintlo ba di etsa di-double story. Ke boleletse motho o mong ke re nna ke batla bana ba ntse ba ya di-Sunday school sonta le se se ma-China bana ba bona ka disonta ba practice ho etsa bo di-phone bana ba bo 9 years skola se tswitswi ka Saturday sonta ngwana practice ho etsa phone ba huwa le bona o etsa di-bridge a ruta rona sanetetiso jwang ka tlasa lewatle ba gona o qeta grade 12 a sa tsebe le gore na 1 ya gere e kenya jwang mare bebele o itseba o tloa genese o fitlha mare gere ya koloi a tsebe na 1 e kenya jwang ba gona ba le baesekele ba bangwe o qeta sa tsebe le baesekele a re yo ke tla phetoa yo ke tshaba o phetoa mare with yona a tshabe o phetoa tlhogo Africa e tlamehile be solution ya bana ba ma-Africa ke boleletse motho o mongwe ke tswa Melodian Visioning Melodian Visioning ya re na le di-mine tse fetang 9 ka ga Melodian Visioning di kwetswe ntho kaofela ha tsona ke kgolosetse mine o le mong di kwetswe ntho kaofela nna ke soka ke ya ka tlasa mine nna mare ke holela di-mine Gauta ke holela Gauta mo nang le Gauta mara ke soka ke kena ka tlasa mine because re entswe re nana gore mine a swa rona mine o na le batho bao e leng wa bona rona re tlamehile re dule re kakasitse bebele tjena re batla ho tseba ka ditemana tsa ho ya legodimong ha re batla ho tseba ka ditemana tsa ka tlasa mobu ho etsahalang ka Gauta ha e tswa ka mona e ya kae re batla ho tseba ntho e bana ba rona ke makgoba mesebetsi hona jalo bana ba rona ntho ba batla ba tlisa di-CV ebile a ke sa batla batho ba tlisang di-CV nna ke batla batho ba tlo dumellang kelello ya bona e ba ise dinthong tseo ba di batlang ke kgathetse ke batho ba batlang mosebetsi batho bana ba ma-Africa ba tlamehile ba fitlhe leveleng eo ba tlo i-creatang bona le mosebetsi moshimane o mongwe na tlile maobane ka kgola ke qeteletse ka ena maobane o re ho nna ke kopa mphe dintho ke batla ho qala company ke bone monyetla ke batla ho hlatswa dikotlolo ke hlatswe diwashene tsa bana ba sekolo mare ke batla bo mme ba go tlo ba hira ke go good hloya hao e monate mara problem ya hao o ipona o so le lekgowa pele before wena o exercise ntho e o e batlang wena because wa ibona ntho e tlo sebetsa tsamaya o lo kokota ke kopa hlatswa dijana ke ka 50 rand o di hlatswa o kopetsa ka mane o re ke tlatla next week ha o so ntse dintlo tse teng then wa bona go ke hloka motho o mongwe wa bobedi o ska tlo batla batho ba bararo o soka o qala ntho ya wena o le mong bophelo a se magic bophelo ke east le flow ha o ka tawetsa east le flow ha wa fella o santsa no hloka la stove and how ka tawetsa east le flow ha wa fella mo o santsa no hloka la metsi kantle le metsi o santsa no hloka la matsoho a tlo kopanyeng dintho tseo
Thongwe le ngwe batla exercise. Ha ke sa batla bana ba batla mo ntsha di-CV. Ke batla ngwana ha le grade 10. Aba a ipona hore mare ke tlo conquer lefatshe. Ke ne ke bolela batho ba bang. Ke na le 11 years ntse ke na le senepe seo letsatsing le. Ke na le 11 years. Ke na le 11 years ka ke bona Mercedes Benz wa lekgowa. Mercedes Benz tsane tsa kga. O le motle. Ka ke kopa motho wa senepe ke re nshute ka speed pele a hlaha. Ka ke nka photo ya le ke fitla ke frame bukeng tsaka. Mehlena na ke dula ke share. Ke wena o tlo palama Mercedes Benz. Ntate wa bona ke kganna Mercedes Benz ke o ska hlola go kganna Mercedes Benz. A batla o bolella because hona le batho ba bang o fihlelle dintho ha o rate ka ntho o fihlelletseng. Ke tlo go bontsha koloi ya 2 million o tla ka koloi ya 300,000 a re wa bona nna ke palama ke re bona motho ha tsadele o batla wa bontsha eng ke re ke na le jwalo e fetang eo e dutseng hae e tsamaya ka mosadi wa ka ke a thula ha di qeta mo ka mona ke re motho wa hantlabeng ke re ke hantle le tla sala hantle ke starta koloi ke a car wash. O ska tlo dula le batho ba sa rateng dintho tsa hao. O bo dula go batho ba ngata. Hona le batho ba tlo ratang le dintho tsa hao. Be ke a car wash. Ke starta ke fitla ke a ke soka ke ka melodi ka confidence ya nyaka bom ya post hape ke a tswa ke dula fatshe ke ba kotla ke koli yaka. Dr911 ka go dula ke tshute dinepe confidence motho pela ka ha e rate a sempela ka wa e rate o tlo ba le dintho tseo nako le bophelo bo neng bo sanagana o tla ba le tsona ke qetile ya makama. Orene uta bela seudira ataka orene uta bela seudira mabitso a bona hohle mo balente iko ikopele le sedi la bonkgono le botatemoholo hohle mo le leng teng ra kopa memoya ya lona ha iphaphame e utlwe difahleho tsa bona e utlwe mantswe a bona hohle mo le leng teng le sedi la lona ha le ke le re thabela le ke le re atlese le ke le re natlafatse dintho tsa rona a di ke di atolohe di ke di bonahale di ke di kganye matsatsi a rona a o phela a eketseng.